clear tu le ngai thatu te zir top ni chibai le vek ko le tun tuma chon ni zan inkhe result claim zong kan soi ve zoi anga ten football thuleng te po thira ngai thla khona kan nei le bok thon nia soitang khan ni zan lama inkhe result soitur om no la chuti rualen clear tu lam tena kan han ngai event kan ti ang chi kha atam lutuk lawa chuwang chuan English Premier League club inkhe result train kan lut don ane nisaning khel munom taka Europa League lama Aston Villa lamin point hum anlo chuaka mikhol tim Maccabi Tel Aviv chu Sydney fain anne hein khel hain Aston Villa tan minute somni pangana yan mat sen chon ma an hruaina goal akhonga second half minute somma pakwana penalty train tonil malen chon goal akhung belle hei ba kero goal dang alu bel zui talawa Villa team yan Sydney fight ne na changin point hum an lo chuak tian Aston Villa hi khelia point kwan en parukna anin suan chawa Tel Aviv team lam eroin bei sei phak lo chunzom zelin khelia point khat nen somthum palina anom thong Spanish La Liga club Real Betis lam point malaman pan zela an kingpui an mikhwal Leon chu Sydney fain an ne hein khela Real Betis tan minute somni pakwana Bakambu simsak atangin eza zoli chonma an hroina goal akhonga hun tampo aliam ma minute somthum pangana United team ina andu lava an nol no Anthony chon an goal nina thatakin aron khongle Anthony hian tun nai a game khel nong pahnia goal thum akhong tlingta anne hemi noi ro goal dang alubel zui talawa Betis lam hian Anthony che that zana hian point thum an lo chuak ti hian table tharbera Real Betis khellia point rate nen bakwana anin suan chawa Leon lam hi khellia point kwan en pasarina anom zui sel thong English Premier League club Crystal Palace lam point malam an pan zela Europa Conference League nizan an game khela mikhol team AZ Alkmaar chu goal thum goal khatin an ne hein khela mikhol team AZ tan Sven Medan suanin an goal omchun akhonga Crystal Palace tan Ismail Assar chon minute somni pangana le minute somma pasari na te goal khungen Maxine Lorexon goal khat akhung ve boka Palace lam hian har saru tuklo hian point hum an lo chuak ti hian table tharbera Crystal Palace khel thuma point ruknen pakwana anin suan chawa awan doi zo katang AZ ero point hum nen somni pasari na anom thong Inkherizan lamchu kalsan taila football thulenga lu chhaudon o tu trumchu Cristiano Ronaldo thu soi tang hian bultran don ta ila Ronaldo thu soi hi kan pomzong ani hlomemle Ronaldo chuan Premier League kan season kalmeka la khelta ila golenge maza chu kala khunge yang tin asoi Cristiano Ronaldo chuan season masa khan Saudi Pro League go somni panga ka khunga ani na taka chuan ka season man that ber tum ani lem lova ka man that lo ber tum te po ani hialin karing kumina hian Premier League ka hian khel le ta ila England na hianin Saudi Pro League lam a hian gol ka khung tham theingem oti hi ka ngai to na ane hei hi ka ti theingei po karinga Saudi Pro League hi inel har satak ani towa Premier League ai po hian ahar sangem oti hi ka ngai to chau mek ani ti hian Cristiano Ronaldo chuan Piers Morganan akomna asoi Lionel Messi point thu thar aron neya Messi po hian football khel cho san chu angai to chho tranta a ang khop mai Messi hian media ten ankomna tuna chon sumdon na lam hi ka kalpuina sa chho zela sumdon hi nom ka ti chho ta hle ane kong dang chu ka ngai to lem lawa football pialama chon sumdon hi thil nom tak ni hin ka hria sumdon na khovela hian thil ngai ventur tam tak a oma khovel hi ka ngai ven thar emema nom ka ti veu ani thil tam tak ka zir chuaka zir chun zom zet po katum bok ti hin Messi chuan asoi Messi hi tun din muna football club te po anei me ka energy drink mangpoin sum athok chuak nem to hle Ballon d'Or ansem zo chawa the best FIFA award dong thei tur te chu ni jang khan chop chu ni le ta hian the best FIFA award ta hian mi pa player tha kan ti best FIFA men player of the year choi moina dong thei tur hian in
Paris Saint-Germain atangin Ousmane Dembele le Achraf Hakimi te ming chu aron langa Bayern Munich striker Harry Kane mingpo langsar le yin Real Madrid forward Kylian Mbappe po aming a langsar khop maya Nuno Mendes mingpo ron langve bokin Chelsea train goal palmer ming aron langve lol boka Barcelona train Pedri le Rafinha te ming ron lang bokin Lamine Yamal po aming arilian le bok heng ho ba ka hian Paris Saint-Germain midfielder Vitinha mingpo arilian viava Liverpool atangin Mohamed Salah po anron the chuak ve ani tu hian nge the best FIFA award dong the kan rin hlomle the best FIFA men 11 a lang thei tur ming anron chop chu te po hi tar lang vele don ta ila tu hi nge best 11 a lang the kan rin hlomle best 11 a hian an ming chau soidon ta ila Aldasari Barcola Ousmane Dembele Desiree Serhou Guirassy Victor Gyökeres Erling Haaland Henrik Alexander Isak Harry Kane Kvaratskhelia Robert Lewandowski Lautaro Martinez Kylian Mbappe Lionel Messi Joe Pedro Rafinha Retegui Mo Salah Vinicius Junior Lamine Yamal le Cristiano Ronaldo te chop chu anne tu hinge best 11 a lang the kan rin hlomle coach Traber ni thei tur te po an ming chop chu an ni boka chung te chu hantar lang don ta ila Aguero Arsenal team enkol mek to Mikel Arteta Paris Saint-Germain enkol to Luis Enrique Barcelona enkol mek to Hansi Flick Chelsea team enkol mek to Enzo Maresca Portugal team enkol mek to Roberto Martinez mai ba ka Liverpool team enkol to Arne Slot te ming chop chu ania tu hian nge donga kan rin lomle Real Madrid lampoin ni sang khan thu thar an ron neya English club lian ten senglu tuma an helmek ma gei chu senglu tan tum to lo thu an puang ni hin alanga AS News in atarlan danin ma gei hian lo aphut tam angreng khop maya hei hi Real Madrid chon pek anin huam ta lo a ang le tun din muna ma gei hian du tu anga season kalmek ato phuna adu ber chu free transfer in azom theidon ane tun din muna Liverpool le Bayern Munich te chuming arilian khop maya Real Madrid tero anin hnuk tok ta ane Spanish media ten antarlan danin Real Madrid lampoint an forward Vinicius Junior chu shral an phalna zat an puang chiang ta ni in alanga tundin muna Vinicius Junior chu aman atan atlem bera Euro makta doiza somnga an phut tur thu an soi tatlat mai Vinicius Junior hi tundin muna Real Madrid lamheng contract har chungchanga an bemek thunga amairo chu indoor nairo akal tluang lo hle ane Vini le an team enkol mek tu Alonso te inkar po athalo khop maya hemi wanghin achu ngei arinom chho to amanatan po atlem bera Euro makta doiza somnga an phut ta ane Turkey media ten anron tarlan danin Lionel Messi po Galatasaray chon sengnu antum thu puan ania hei hi an sengnu tumdan ero lonin ani thungang Major League Soccer season kalmek azo teu to khop maya hemi hun chung thali tur he Galatasaray lamhian man tangkai antum don na Turkish League champion lai hian Messi hi sengnu antum don ta ane World Cup khel hun po anhai chho zela sumita na ain po chana tur ni deuh turin Galatasaray hian senglu antum don ta ane Messi hi Galatasaray akal kanring hlomemle Arsenal lampoin ni jangkhan thu thar anneya team tokin atarlan danin an captain Martin Odegaard chu chuatir an phal thut mai theini hin alanga pau million somriat vela deal anom chuan chuatir mai an poiti don lo niin an thar lang tlat mai team tokin atarlan dan chuan tundin muna Martin Odegaard hi Barca chun senglu antum ru angreng khop maya Arsenal team Hitler lai lama anlawin thuam chakto boknen Odegaard hi chuatir an phal mai do ni hin alanga Barca lama hin kan mu thut arinom chho tran ta hle Liverpool defender Ibrahima Konate point ni jang khan thu thar aneya Spanish media ten antarlan dan chuan Konate hian Real Madrid zom ala chak ring thu le Real Madrid ina an sengnu don ani phot chuan thil engemaw tak ti po ain huam thu asoi chuti rualin Real Madrid hian Konate hi an hoisan tran towa
tundin huna diet upamecano chu senglu antum mek to ani konate hi season kalmeka ache thatok lova Real Madrid mit atlung lo chho to hlea senglu antum lo thu te po anlo sei to upamecano senglu antum nuwa phei chuanin konate tan hin Real Madrid pan theina chansi acheta hle a ang hle Liverpool lamthung hianin antlar hnung lamthuam chak antum chhowe zel thunga nizan lama khan Alessandro Bastoni chu senglu antum thu puangin aman atan paumilian somriat pariat vel chu the chu anin huam don na football history defender manto berni turin ani hi senglu antum don anne Bastoni hi tundin mona akhel mek na Inter Milan hian chuatir an phal don le don lo soi ala lova ama hi chon chu apoiti lo thu asoi to ni yin alang thung Liverpool lam hian sum thanem tak the chu anin huam tak tak ani chuan an senglu thut te poin arinom chho tran ta hle Barcelona lam point ni jang khan thu thar an neya Marcus Rashford chu ang heta senglu an du thu an puang chiang ta chuti rualin Barca lam hian rasi mana paumilian somni panga point panga bak the chu anin huam lo thunga United team lam eroin an forward mana hian paumilian somni tal an phut thung club pani te anin dor chhozel anga United team hian ani chhor antum to lem lova chu wang chuan paumilian somni panga point panga po hian atopa chun an chotir le nge te po arinom Liverpool le Tottenham Hotspur lam te point ni jang khan thu thar an neya Bundesliga club Wolfsburg team tana inland mek ming sei de mai Konstantinos Kolekaris chu senglu antum thu puan aniya Konstantinos senglu tur hianin amana po sum the chunual anin huam ane TBR football in atarlan danin Tottenham Hotspur lam hian an hnai deuh zawk ni in alanga Mickey van de Ven chu achuak don ni in alang chho me ka hemi wangin amun ruak lo tu tur an zong chho na sa to hle Konstantinos si senglu antum chho tran ta POA ke tranga Wolfsburg timina an senglu hi Liverpool le Spurs te hian anin chu don ta ani Chelsea lam point ni jang khan thu thar an run nei vele ta that's right back thazet mai Jivario chu senglu antum thu puan ania Fenyor team tana inland mek senglu tur hianin amana po sum the chunual anin huam ane Fenyor team enkol mek to Robin van Persie point ani hi athat thu alo sei towa an team tan mitrangkai ani mek thu asoi to bok ani hian du tu anga chho khop maya tundin muna Chelsea mai ba ka Bayern Munich point senglu antum ve mek ani Roykin point thu thar aron neya Manchester City team chuan Liverpool team chu an hne thei arin thu asoi hemi chungchang hi yan right point alo sei towa Roykin point athlop thahle ane Roykin chuan kartopa team pani te hi anin matson do na tunge chakzo kang ti po hi rin thiam har sakhop ane amai ro chu an team pani kheldan tu hnaya tanga han chut big chuan City lam chak theina chansi asangin karia a Liverpool team hi Real Madrid ne lim an ni ya an phur hle bok ma se City team ne tur em chon an thatok ri lawin karia ti in asoi Chelsea legend Peter checkpoint ni jang khan thu thar aneya Chelsea team chu la tran view ma se kumin bi ka chon Arsenal team chu Premier League ka an champion arin thu asoi Chelsea legend chuan tundin muna chon Arsenal team king park anum lavin karia a transfer kongka loin hongle tura club dang te hi an che travel ani lo chuan Arsenal team champion theina chansi athahle ane kumin season a Mikel Arteta noya an che tha emema ne thei anom lo ani deuh ber ane chu mai ba ka an team hi anin lungrualin line tin te hi an tha emema chu wang chuan he team hi king park anom karing lo ti hin asoi Ballon d'Or tumthum zet lo dong to Marco van Basten point thu thar aron neya club roots chu an point hum hlo tur chu ruksak an ni thu asoi Marco van Basten chon Barcelona team khadu sak an ni ya thil fair lo tak ani club roots ina an goal nu nong ber an khung an pom sak lo kha ke ka ngai dana chuan pom ngei tur ani ya ses ni khan bol akeng rei lu tuka khami kha varman khan awa chu saka gola akhung ani
engwanga kha goal kha pom lo nge an ni ke chuan ka hrelawa club roots point thum hlo chhuat tur hi referee le official te khan an ruk sak ani thil fair lo tak ani ya Barcelona du sak bik an ni thin hi thil poi tak ani tin a soizui bok Manchester City team tana loin lan to Julian Lescott point thu thar aron ne ya mitam takin Arsenal team chu UEFA Champions League a champion turangin da ma se ani chun an champion arin lo thu asoya Manchester City chu Premier League club atanga Champions League kumina champion tura arin ber anni thu asoe Julian Lescott chuan Arsenal team hi an thaviawa chuti rualin anni na angbak khian an fak ve deuh bok anni club thatak le indin tha chho mek chu anni nge ya ma se a thaber anni lo anni he Champions League bi ka phechon a thaber anni lo chianga City team hi experience konga po Arsenal team hian an phak lawang champion no moi choi tura po Arsenal aichon City hi Champions League a chon an khan zo ke tin asoi Manchester United lampoin ni jang khan thu thar an neya rol thar maba keng tak nei kum som paruk leka upa Kenneth Echon chu senglu antum thu puan aniya ei khon ti zok tur nge ni aming hi ahar angreng khop mai Hertha Berlin tana inland mek Kenneth hi tundin muna ache tha angreng khop maya kumno pangte ni chungin Hertha Berlin tan mi tangkai ani der to ani amai ro chu aseng noiro ahar lutuk lo turangai aniya tundin muna ahlut na hi paumilian som pasari vel chau ni turangai ani defensive midfielder role play make aniya German club tan po hian atangkai chho to hle bok hemi wang hian tundin muna United mai ba ka Liverpool le Real Madrid te point senglu antum ve mek bok Manchester United lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta hian court of sight in atarlan dan chuan Elliot Anderson chu transfer kongka loin hong tura senglu antum ngei thu ansoi Nottingham Forest team tana inland mek Elliot Anderson hitun din huna club sang atrain dor tu anom nual towa United team hi an khan taber ane January transfer kongka loin hong tura tlarlai lam thom chak mamo United team hian senglu antum do na indoor na po ankal pui tran to ane Ruben Amorim hian ani hi senglut ani po hian thilmak ani arinom lo hle Chelsea lampoin an left back Mark Cucurella chu chan thu theidin huna anding ni hin alanga Cucurella hi anram club Atletico Madrid chon senglu antum thu puangin Cucurella po hian apoi tilem lo nin an soi tatlat mai anram lamina a hip na te po hi ana chhotran ta ni turangai ane Cucurella hi tundin huna Atletico Madrid hian Euro makta doi somni velin andor ni yin alanga Chelsea lam hian an ngai ven tukri lo ni yin an soi thong court of sight in atarlan dan hi adik ani chuan next transfer kanti nipui transfer kongka loin hong tura kuku hi Chelsea chuasanin Atletico Madrid ta akal thut arinom Manchester United lampoin ni jang khan thu thar an neya transfer kongka loin hong tur thlasika hian Endrick chu sengnu tuma bei pui an thlak le chin tur thu an soi United team hian ahma po hian Endrick hi sengnu an no tum towa ma se Endrick hian European competition khel phak lo club hi zom atum lo thu alo soi towa United team hian an hoisan zuita ani amai ro chu Lyon team nen soi zom an ni ya an indoor lo tling trap to ni te point alang ani United team hin hijack to min thei top an swale tran ta ha Endrick hi United lama kan mu bei sei chin phot mayang o Chelsea lampoin Arsenal team chu makhalin Rodrigo chu sengnu antum thu an puang vele ta transfer kongka loin hong tura hian ani senglu tur hian pe Euro makta doi somriat po the chu antum thu an soi Endrick hi kan hriat ang khan nipui transfer kongka in hon lai khan chuak theidin hmuna adinga ma se chuak lovin Real Madrid ta aum chun zom khelna hmun ero achang ta lem lova minute som kwa chung vel ba kumina ala khel lo anne hemi wang hian classic transfer kongka loin hong tura chu adu thu alo soi towa Arsenal ne thuk taka soi zom anni nuin Chelsea lampoin andu thu an soi vele ta Tottenham Hotspur lampoin ni jang khan thu thar an neya
Spurs lam hian an tlar hmalam thuam chak an tumna konga Saudi Pro League lama talna mai ala li tana khel mek Ivan Toney chu sengnu an tum thu puan ania Toney sengnu tur hian amana po sum the chuanual an tum ani Ivan Toney po in Europa kir apoiti lo thu alo sei towa sum akhol nem deu to ni turangai ani Premier League lama hen kan hmu le thut te po arinom Chelsea lam point ni jang khan thu tharon nei vele ta yin arong thim lam chi boxing nu antum le dona transfer kongka loin hong tura hian RB Leipzig atain yan demon chu sengnu antum dona kumsom pariat leka upa sengnu tur hianin amana po sum the chuanual antum don ani Ivory Coast national team player poimo kumsom pariat leka upa yan demon hi Leipzig lam hian anlaui angreng khop maya ma se Chelsea arong thim lam lom tak mai hian sengnu anron tum le ta ka chuan Chelsea lama hian athim lut le khup turangai ane football huanga shem tok deuh reng mai achanga atumpui te lo khel ngong emo achanga lelampo coach te chil chha kan han ti angchi te mang tak mai football thiam tak ma se ama thin lung le athin rim na kai hruai theilo le in beng dai theilo mai Luis Suarez po shremna na takpek anile ta match thum chung in khel theilo tura shrem anile tlat mai Luis Suarez si kan hriat ang khan Major League Soccer playoff an khel meka game thua Nashville player Andy chu achui lui ngat maya hemi wanghen in khel line shrem tok lutuk lo ma se in khela zo no ngun takin an chui chianga Luis Suarez si match thum chung in khel theilo tura shrem anita ane season lai hola po khan midang chil acha khuma vai shremna alo tuar towa tun truma po midang achui lui awangin match thum chung in khel theilo tura shrem anile ta ane Suarez hi chu kum upat lama po alain beng dai thei meu lo ani he Inter Miami lampoin Luis Suarez an shremna hi an pom thu ni jang khan an puang chiang towa a thlen non to lo tur thu an soi chiang zui bok Liverpool forward Mo Salah po season kalmek ato phuna acho arinom ta khop maya nizan nama khan TBR football in atarlan danin Saudi Pro League atransom na muitak ahmu chu apom don niin antar dang tatlat mai Mo Salah hi Saudi Pro League club ming tarlan lo chuan kum khata euro mokta doiza songa lo turin an thlema hei hi Mo Salah po hin apom to niin an soi tlat mai hetiang ani taka chuan season thar lo tura chon Egyptian forward hi Saudi Pro League kan hmunge turangai ane ole khati chin hatun tumatan nile tamai se clear tu te channel min ngai lut saka inchunga lom thuka sei tak meu ane like share le subscribe ma tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mo chhaule zel don nia